Ano ba nang chalo itin pa sa itin han sungai ki pathu se jun pa chailai sa pi ju hi pa se pure anni pi hi ji hin tu ya na kalan no go si ti pa ini pung pa sa do ini pung no wil pa sa pu hi tu ya nin collection tu hom pau hi tam na lo le ama beauty ti chu ini pung no hi hin ngai lulum tak pa te ho ama hi adita se digin tu lai ta hi idam sumu ne la sa agoin tu ni nang laki isai thin itong thin pa sai tu hi ho banga dei banga cha thiru hi ti chu ya so ke ni ya chu tu ya ni pakai ni ni sa kawan so utin tu ya na ni tu ho mi tam na rom le nang makipi na kamaso inisiya ko pidi bilong pakai ni ni tim no in puno kinuhin din tuin pa choy sa din pa sai tu le ni pilan sa isungahin wa komiti hoin angaya collection nila ko pidin tuya Hello, tabang phak lai dia masuk dia atin thang wan thang nam. Sampai tabang phak he adia ta khung sa thi ki lam kai ko chmai ko pa phung kan se ni. Sa thi mon ni yong ne. Ni kha chi la je la se ni na. Le ya pa thi tam yong ja la kan sa ne.
Amen. Hallelujah. Itu ko mo yo si yo asas pastor pa in pati ngan harot in ni bintin ma